Today we want to present you with Te Maruata He Toka Tū Moana for the demonstration of resilience, steadfast leadership, awarded to individuals whose lifetime of service has left an enduring legacy for local government and Māori. Ko te aroha me te taua whiteneki, I wainga nui ngā kaikaunihira Māori, no ngā te pūkaunihira o te motu. I mean, this is where it all began. Grew up here, just 2 houses away over there. Seeing the river, that was our playground and everything, but being on your own marae, it warms the heart. He tata ki te rima te kautau, a kaikaunihira Trevor Maxwell o ngā tirangi wewehi. E noho ki te tēpū o ngā kaunihira o Rotorua. It was lonely at times. I was the only Maori councillor on there for a few times. So, yeah, I hope that I leave a record there to be broken. That's what records are for, so that our people can stand up and be counted. Whānau, whānau, haramai te toki, haumie, huie, taiki e. Koira te kaupapa tino nui, a hakoa kua whai wai mātou ki te whakanui I aia I roto I ngā mahi o ngā kaunihira o te motu, ko tā mātou tino hiahia mo te rānei, kia rongo tana whānau I tā mātou whakahonori I aia, mo ona koha ki enei kaupapa kaunihira. Ko Aubrey Ria, te koromatua tuarua o te kaunihira ārohe o tūranga nui a Kiwa, ka mutu ko ia te hia mana o te Maruata, kua tai a kanohi mai ki te whakarangatira I ngā mahi a te horo waiwai, hei kanohi Māori ki te tēpū o te kaunihira. Ka noho tana record me ki mo ake tonu atu, he oha ki tāna, ki te iwi Māori, ki te aroa whānui, ki ona mokopuna. It's in the blood, I suppose. But yeah, it felt rather natural talking about those sort of council things. Which gave myself a fright, really. So it's not a no? So it's not a no. Ka tai a tina nā atu hoki, ko te whānau Maxwell, o tira heita inia, te tama a Trevor, e tika ana, kua tai mai ko ngā mokopuna, te whānau whānui o ngā iwi, me ona hoa ki te whakanui I te kaupapa o te rā. Especially with his commitment to local council, local government for 50 years. I think that's an achievement that I don't think will ever be repeated. So yeah, it'll be good for Dad to get acknowledged for that. It's not a small feat, being someone of the community and I suppose being owned by your community as well for 50 years. Every week, Mum would be practicing, and Dad would be with the guitar and he'd go off and save the community. As he says, that's his line, even to this day. Right, I'm off to go and save the So we're just mimicking what Dad does, really. And, you know, good or bad, it doesn't matter whether you're Māori, Chinese, Japanese, he'll help you. Ko taku whakapai e kore tētahi e taia te piki ki ngā koha, ko kohangia e ia I ngā rima te koutou, kua pahure ake nei. I grew up thinking there were only 2 tribes in the world. Ngāti rangi wewehi and the rest. All that added up to something that made me feel very proud and indeed. Ko ti te whakatau I ngā honore ki tō tātou kaikaunihira roarawa atu o Aotearoa. Whioi anō, hei a pōpō ka hoki atu a horowaiwai ki te tēpū kaunihira o ngā moana o Rotorua. Maioha Panapa, mā Aukaha.